Veliki vam pozdrav društvo od mene. Ovdje vidite motorni lezni atomizer marke Villager koji je 2,5 konjskih snaga. Maksimalni protok vazduha je 8 metara na pravac od izlaza. To je maksimalni protok vazduha od 8 metara na pravac od izlaza. Podešavanje regulacije protoka tečnosti se vrši na ovom ovdje elementu od 1, 2, 3 i 4. Maksimalni protok tečnosti je na četvorci. Inače ovo je rad u teškoj ostruzi i teškom šipražiju, mada sam bio ja uporan, prskao više puta, pa evo vidite malo fotografiju. Prskanje je bilo nekoliko puta, ne odjednom, prskanje totalom, tako da je to bilo dobro zakorovilo, ali prskanje je bilo u više navrata, ne u jednom, tako da sam od više navrata uspeo da regulišem, odnosno da anuliram ostrugu i žestiku i žestilj, odnosno bilo je to dobro zakorovilo i morao sam da budem uporan u prskanju totalom više puta, tako da sam na kraju ipak uspeo. Prskanje je bilo u više navrata i žestoko prskanje. Slijedi videoklip. Pozdrav, pogledajte videoklip.